Okuruga omu myaka eya 2008 obusobozi bisaka atwire nashomesa abantu hamwe n'okutwara omu maisho enjiri y'obumwe okukwatanisa okukiza abarwaire omu Uganda hamwe n'amahanga agandi okurabira omu kwegyesa kwe hamwe n'okubataho engaro. Our spiritual and bodily diseases, health, development, peace and unity. Omu butumwa obuhirweyo ori chairperson owa USA NRM chapter vice chairperson Lance Sebayiga asimira obusobozi bisaka ahabwa omurimo muhango gwariyo nakora okureba ngu yashomesa abantu aha by'okukora utireho n'okureba ngu bagarukira Ruhanga okukunda ihanga hamwe n'okuta amaani aha mirimo ey'entunguuka. Nagira ngu obusobozi bisaka abasize kukwata aha bantu ahatari mu Uganda honka hamwe n'ahandi omu nsi yona ekireetiire abantu babasa kwega rero bakakora eby'entunguuka. Ggwanga lya United States waliwo okusiimibwa era omukama Ruhanga w'obusobozi bisaka abantu abawerera ddala 2,000 baasiima ne bakakasa nti olw'emirimu egy'ettendo gy'akoze asaanye asiimibwe olw'emirimu egyo era n'aweebwa ekirabo ekyo kye twetisse okuleeta wano ng'okumusiima. Hano na muno mu Uganda hamuyita bakakyeri okatuwa guno omugisa tutumanyire nti twakoraga baitu twakwasanizaga omukama Ruhanga obusobozi bisaka obwire bwaitu bwona. Omukonjeraho aba basiimire obusobozi bisaka ahabw'okugira ngu akozire emirimo y'amaani ekwingana n'ey'abebembezi abatari bamwe na bamwe nabo abagizire eki bakoriire amahanga gaabo bari kugira ngu bisaka abasize kureetaho entunguuka omu mwanya. Story of Africa, we have had great leaders like former President of Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere and the President of Republic of Uganda General Yoweri Kaguta Museveni. Because of their gift of teaching, in the same way you have proved to the world that you are a great teacher and a real God. On behalf of the United States of America NRM chapter and all its members, we congratulate you once again, Omukama Ruhanga obusobozi bisaka. Joan Nagumanitwe okuruga omu ba NRM Secretariat asiimire emirimo ekozirwe obusobozi bisaka hamwe n'okushanga ngu aba NRM nabo hiine kihango kibakozire na President Museveni. Ogu ahigire abikiriza ab'enyikiriza y'obumwe okweyongyera kushagika ekibiina ekya NRM n'okureeba ngu akarura kakuza kuteerwa izoobe rya nyenkyakare nako bakejumbiramu. Nk'omukozi w'ekitebe kya NRM itwe tukusiima busiima. Ntusiima ahabw'okukunda NRM, ntusiima ahabw'okuhagira President Museveni. Mwebale muno okusagika n'okukoma President Museveni. Abagonzi b'enywera mwebale okusagika Yoweri Kaguta Museveni habw'ebyo byona abakumanyira Ruhanga omulimo gw'okugenda mumaiso kandi obusobozi genda mumaiso n'okukiza abantu omulimo gundi kwetaaga muno. Ari kwakira award egi obusobozi bisaka asiimire munonga aba USA NRM chapter habw'okusiima emirimo yari kukora na munonga kureetaho obusinge okukwatanisa okukiza ahamwe n'entunguuka.